uruhare mu buryo isi iyobowe. Latifa Umutesi. Mu mwaka wa 2018 ubwo hemezwaga amasezerano rusange akiri isoko rya Afrika, intego y'ayo masezerano yari uguteza imbere ubucuruzi bwa Afrika ndetse no kugabanya amafaranga ku bucuruzi bwambukiranya imipaka. Kuri wa 25 Gicurasi umwaka wa 2023 ubwo ari umunsi mpuzamahanga wahariwe ubwigenge bwa Afrika, Afrika yizihije imyaka igera kuri 60 ishize ibonye ubwigenge. Mu biro byo kwizihiza uyu munsi wo kwibohora kwa Afrika, umuyobozi mukuru w'umuryango haranira ubumwe, agaciro ndetse no kwigira kwa Afrika ishami ry'u Rwanda Pan African Movement Rwanda chapter Musoni Plote yavuze ko nk'abanyafrika dukwiye gusenyera umugozi umwe tukagira uruhare mu buryo isi yobowe. Nidukomeza ikaba ari ya soko rimwe tukumva ko turi abanyafrika ko twagizwe itsinda ritandukanye, fragmentation. None ntushobora kuba batekereza muri rusange nk'umunyafrika ugashaka gutekereza gusa nk'umunyarwanda, nk'umukongomani, nk'umurundi. Kuganisha rero muri iyo nzira dushyire hamwe mu bukungu, dushyire hamwe muri politike, icyerezo tube ijwi rimwe riharanira inyungu z'abirabura mu ruhango rw'amahanga uko bazaba hari. Umuyobozi w'umuryango wo kuzana amahoro ku isi International Association of World Peace Advocates Ambassador Dr. Francis Habumugisha yavuze ko tugomba kuba u Rwanda rwunze ubumwe rufatanyije ndetse kandi runashyize hamwe. Yanavuze ko kandi tutaje ku isi gushaka ubuzima ahubwo twaje ku isi kubaho ubuzima. Kugira ngo tugire Afrika imwe nuko tubanza kugira igihugu kimwe, nuko tubanza kuba bamwe nk'abanyarwanda, tukaba bamwe, tugashyira hamwe, tugakundana, tugasenyera umugozi umwe, tukagira Afrika yunze, u Rwanda rwunze ubumwe, u Rwanda rufatanyije, u Rwanda rushyize hamwe. Ntabwo twaje ku isi gushaka ubuzima ahubwo twaje ku isi kubaho ubuzima. Nk'abanyafrika reka tubeho ubuzima bufite igisobanuro. So nahacu kugira dukorere hamwe, twiye kuberaho bagenzi bacu, dushyire hamwe nk'abanyarwanda, dushyire hamwe nk'abanyafrika. Umuryango wari uharanira amahoro ku isi wo by'umwihariko, amahoro mu mutima, amahoro mu muryango, amahoro mu gihugu, amahoro muri Afrika yose. Tugire igihugu cyiza, Afrika nziza, dushyize hamwe byose birashoboka. Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda Honorable Dr. Jean Chrysostome Ngabitsinze yavuze ko batangiye gushyira mu bikorwa ibyasubiye mu mwaka wa 2018, aho yavuze ko bimwe mu bihugu byihuse mu gushyira mu bikorwa ibyemejwe. Anavuga ko kandi ukwigira kwa Afrika mu bijyanye n'ubukungu nabyo bizashoboka. Bimwe mu bihugu nyine birihuta, ibindi bikagenda gahoro, ariko impamvu twanazivuze ni uko bamwe bakireba inyungu zabo nk'abantu, abandi bakareba inyungu zabo nk'ibihugu kurenza kureba inyungu za Afrika. Igikorwa ni kimwe gikorwa, ni ukuvuga ngo hari inzego zitandukanye nk'ubwo turimo nka minisitiri turaba tukaganira, abantu ku mwanya muremure bakumvikana, batakumvikana bakaganira. Ni urugendo rero, nta kindi ni ukugira ngo abantu bakomeze kubona umwanya wo kuganira, kujya inama, ariko hanyuma no kwigisha abantu ukwigira kwa Afrika mbere ko kuzashoboka, ariko twikongera kubise ko bishoboka, ariko twumvise ko isoko rya Afrika ariko bufatika kugira ngo twabigeraho. Mu gusoza ibiro byo kwizihiza isabukuru y'ubwigenge bwa Afrika habayemo ibikorwa bitandukanye, aho hakaswe umutsima mu kwizihiza imyaka igera kuri 60 Afrika imaze ibonye ubwigenge. Umutesi